عم ابو يوسف، تعالى يا حماد. عامل ايه يا راجل يا طيب؟ الحمد لله. انت ازيك يا عم ابو يوسف؟ انت ايه اللي بتعمله ده يا ابني كده؟ ما فيش والله، زي ما انت شايف بلم زباله. سيبك مني، انت قاعد ليه كده؟ مالك في ايه؟ مفيش ابدا يا حماده. بيت بنتي في المستشفى عايزه عمليه وكانت عايزه مصاريف كتير، وطبعا انا معيش. لفيت على كل حبايبي واصحابي بس ما حدش جبر بخاطري. كله كسفني وكله ردني يا حماده. مش عارف اعمل ايه. قلت اجي اقعد مع نفسي كده شويه. كله قفل الباب في وشك، واولهم الناس اللي انت خيرك عليهم. الحمد لله. اقول لك تعمل ايه؟ جاهز. ايه؟ جاهز. ايه اللي جاي؟ امسك شكارتك اهي. ايه ده يا حماده؟ هتطلع معايا، هنتكل على الله، هنلم زباله. انت عايزني اشتغل معاك في الزباله يا حماده؟ يا عم نشتغل في الزباله احسن من ناس كتير على فكره. الزباله دي اللي انت مستهون بيها انضف من ناس كتير. انا الم زباله احسن يابا ما مدي ايدي لناس زباله. انا عاشر زباله احسن ما عاشر ناس زباله. انا ليا الشرف بالزباله، لكن تعرني قوي معرفه الناس الزباله. انا معاشر زباله على الاقل خالص. الزباله باينه ان هي زباله، ما بتكدبش. الزباله ما بتكدبش. الزباله بتقول لك انا زباله. الزباله شكلها باين عليه زباله، مش زي ناس كتيره قوي اقسم بالله تعاشرهم ناس ب100 وش. الزباله بتقول لك انا زباله، معروفه ان هي زباله. اجدع من ناس كتير قوي قسما بالله. من جوه زباله بس من بره عاملين رجاله دراعك، عشان هتعمل زي وزي ناس كتيره قوي. ناس لما اتزنقت لفت على بيوت الناس تخبط، وكل البيبان اتقفلت في وشهم. اولهم الناس اللي لنا عليهم جمايل. اسمع يا ابن الناس، عاشر زباله بس ما تعاشرش ناس زباله. لم زباله بس ما تمدش ايدك لزباله. اسمع كلام اخوك، في ناس كتيره قوي قسما بالله من جوه زباله بس من بره شبه الرجاله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.